Condizione partita prima, trovare il grado scelto, sera di prima sentito, fianco, sera di grado scelto, prima sempre campione.
številko 13, Pavel Evođan, igralec številko 36, Kušić Zečka Baj, Goran Serović, številko 43, Pošić Rokova. Pokrikava je da se da igralec številko 37, Vitežnik Jan. Drugi zadetek za ekipo Slavije Ljubljana, oni dosegli igralec številko 27, Gračan Jurek.
Stigla Vaškova kao direktni pritisak, Jovanović Gabar, 3 minuti kazne za diskvalifikaciju. Ekipa Trigava Okolni postavlja. Reprezentant za ekipo Slavija Junior podaje igranje številko 88, Petrovičnik Kristijan, Bojan Segelja, številka 45, Iđan Bruna. Igralec Slavija Junior, številka 23, Matica Grašek,
Igralec Trigava številko 24, Maja Val, prikazuje za državno stolico. Ekipa Slavije Junior, ekipa Trigava, Olga Slavija.
Славний Київський висадковий Широко, результатів за вибирання. Ekipa Slavia Junior, Stavi.
Jurija, številko 27, Krača Jure, Edin Tikažu, Zanijsko pitanje. Podavanje daleč številko 95, Nikolice Urmaj, koliko slednjo daleč številko 37, Nikoličnih Jan.
Trglava, podala sta igralec številko 86, Luka Matej in igralec številko 99, Peter Mektin, Jurij Seger, igralec številko 24, Ivan Van. Igralec Slavoj Igor, številko 56, Dušik Sečka Maj, Benedikt Gazi, Zdravljan 12. Peti zadetek za ekipo Trglava, podala sta igralec številko 95, Vrhovnica Maj, in igralec številko 99, Peter Mektin, Jurij Seger, igralec številko 11, Ivan Van.
Zatekuje zadnji minuto, gdje igrala Stridavačka, 3:30, treća tema, tako za isto pitanje.
Podgoranic Slavia Junior, številko 88, Petrovičnik Kristjan, Jednaki Kaznik, Radovan Stanca. Ekipa Slavia Junior,
Tigranec Triglav, številko 99, Tim Ljubljančani za konec kolesarja. Četvrti zadetnik za ekipo Slavije Junior, podala sta igralec številko 56, Košic Srečka Maj, igralec številko 13, Špali Dolanžan, Gola Sedaj, igralec številko 43, Košič Roko.
Igrale Strigava, 590, Polica Maj, neki kazni zaradi vrata palica.
Time out Slavia. Igrając z 6
Конечно, туман. Арколия. Не можешь не бьет.